Sakačas, kako si? Dobro, ti? Familija okej? Super. Hakuna Matata. Danas, brate, imam puno biznis danas. Stvarno? Danas najbolji, svaka čast. Danas imam puno, brate, misi, Belgrad, Novi Sad, daj konja, daj slona, daj mačeka, daj magara, daj tambu lambu, svaka čast. Puno pare si zaradio. Puno pare. Familija okej? Super. Danas I bring you slona from Cameroon. From Cameroon. Cameroon. Vidiš, slon od Cameroon. Ja, ovaj je energija pozitiv. Take a look, ajde vidim. Imam tambu lambu, vidim, ova. Tambalamba. Tambalamba dana imam veliki, ima to mali. Vidim mali. Da. Mali imam. Imam zebra Madagaskar. Aha. Madagaskar. Imam ova, ima to konja. Yeah, ima ova boja, ima majmun, ima mali zebra. Majmun ima trija, no talk, no look, no understand. Vidim? Aha, da. Ja. Ovo je na najbolji. Dana ima 8 komada, 7 komada proda danas. Ovo je najbolji. Ovo neće 1 godina, neće 2 godina. 8-10 godina problem nema. Eto, vidiš. Je, baobab drvo. Da. Baobab Afrika, 40 metra, to. Puno drvo. Baobab je veliki. Yes, big. Baobab, ja, veliki. What do you like, brat? Ništa neću, ništa, evo ti. Sigurno? Da. Moj brat, kako ništa, ajde. Nema. Eto, idi tamo, vidiš on... What do you like? Ovo? Ovo je na 20, ovo je na 30. Ovo je na veće slon, ovo je skup. Ovo je dobro for you, for family, is energija pozitiv. Da. For good luck.